twongeye kubasuhuza aho mwaba muri mu majyepfo, mu majyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba bwajyo, mu mujyi wa Kigali twabasuhuje, yaba diaspora twabasuhuje. Noneho reka tubasubize ku kibuga cy'imirwano, ariko hari abakunzi cyangwa abafana b'itimu bagiye kubabara. Agahuru k'imbwa noneho kahiye, ibintu noneho bisubiye rudubi, aho M23 bongeye gukubitwa inshuro bitigeze bibaho. Tubasubije ku kibuga cy'imirwano hariya muri demokarasi ya Kongo, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iyobowe na Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo mwene Tiene. Ibintu byakomeje kugorana no kuzamba inshuro nyinshi, akubitwa inshuro n'umutwe wa M23. Noneho kera kabaye umutwe wa M23 ukomeje guhashwa, ukomeje kugwa gitumo n'abanzi ba FARDC cyangwa nabo bafatanya ku rugamba nka FDLR Wazalendo, rwa rubyiruko rw'insorasore zatojwe na Tshisekedi. Noneho bongeye gutungura M23 bitigeze bibaho mu mateka y'iyi mirwano. Batunguye M23 mu bisasu n'imitego babateze mu nzira yari imenyerewe ko bacamo, ubundi birababashukana abantu benshi babikanze. Iyo ni urusaku rwabaye hafi y'abaturage mu nzira bacagamo, bari barayobeje, bari bazi ko bayobeje uburari, ariko ku bw'ibyo ntabwo byabaye amahire kuri M23. Ubu abantu benshi bakomeretse, abandi bajyanwa mu bitaro, kandi ntago ari bwa bundi bakubitaga. FARDC yakomeje kubamwishaho igisasu, abahungu nabo bakomeza kwirwanaho, ariko biranga by'ubusa. FARDC yongeye kugaragaza itandukaniro n'ububasha cyangwa imbaraga iri gukura kuri aba bafatanyabikorwa. Ibintu intambara yabagiye kirekire mu gicuku cyose yaraye ari ibicika cyangwa byaraye bicika hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hariya mu burasirazuba ariho habaye indiri y'intambara. Urabona uburasirazuba wagira ngo niko gace gusa bashaka, wagira ngo niko gace bashaka kumara abaturage. Ari imitwe yitwaje intwaro niho yarimbitse cyangwa niho yacumbitse, ari FARDC niho yashize ibirindiro. Ibintu bikomeje kuba rudubi. Reka nkuterure nkushire ku kibuga cy'imirwano, reka nkuzane nkutereke ku kibuga cy'imirwano nkwihibereye. Uri mu majyepfo, mu majyaruguru, diaspora, iburasirazuba, iburengerazuba, mu mujyi wa Kigali, nawe ngwino wicare, icara, fata agatebe wumve nkubwire nicyo cyanzanye. Hari amakuru nahawe aturuka hirya no hino, dufite imboni ziduheza amakuru umwanya ku mwanya. Reka nkuhereze cyangwa nkubwire ibibaye kuri M23. Kera kabaye M23 yari ikonshize, baba bategereje urugamba cyangwa imirwano isaha ku isaha, kimwe na FARDC n'abambari bayo isaha n'isaha baba bategereje urugamba cyangwa bategereje kugwana. Niko bari bikocinze, bari barimo bigendera gutyo bisanzwe. Ariko FARDC dore ko igihe kinini bakunze kunanirwa cyangwa kugogwa no guhangana cyangwa gutsisura umutwe wa M23, nubwo bakomeje kurekirita cyangwa kuzana abacancuro bo hirya no hino ku isi n'abafatanyabikorwa nk'ibihugu cyangwa imiryango itandukanye ngo batsisure umutwe wa M23. Ariko ibyo byose byakomeje kuba iby'ubusa igihe kinini, ariko ku bw'ibyo bongeye kubashyika cyangwa gutega umutwe wa M23. Abantu benshi bapfa basize icyo gitero cyangwa se uwo mutego wa FARDC n'abambari bayo. Ubu bwa busorasore bwa Wazalendo, ndavuga ubusivile, nibwo bukomeje gushaka guhangana n'umutwe wa M23. Ni mu gihe gito Tshisekedi abashimangije, nubwo abenshi babujijwe kujya mu mujyi n'ibikoresho, dore ko bakomeje gukora amabara mu baturage. Birara mu baturage kubera inzara, dore bwaje mu gisirikare bwarishwe n'inzara. Abenshi bahoze ari imbobo, ari abajura, ari abanywa umujyi n'ibindi bitandukanye. Barabafata abo bajura, abo bagizi ba nabi, babaha imbunda, ibikoresho bya gisirikare, babigisha amakosi makeya ku bya gisirikare, hanyuma birara mu baturage bakabambura, bakabica, bakabakorera ibindi bya mfurambi, kubasambanya, kubicuruzo n'ibindi bitandukanye bya kinyamaswa nk'abantu bahoze ku mihanda koko. Ubwo insorasore kubera akamugi n'ibindi baba biyahuje, bakomeje kubashora kuri M23, abo bishoboye ikabagutura, abandi bikaba ngombwa ko nabo bagira icyo bayikorera.
kubera kwiyahura nta migwano ya gisirikare bashoboye, ahubwo babaha ibisasu cyangwa ibigrenade bakayitega, nicyo kintu bishoboreye. Hanyuma kubera ubwo bubasha bahawe, ikindi bashobora ni ukwita birara mu baturage. Ejo bundi twababwiraga ibyo bakoze Nyiragongo na Masisi, byaragiye birara mu baturage bitwaje imbunda nkaho ari FARDC, kuko iyo barimo batambika ugira ngo ni FARDC, kuko Kisekedi nawe muri rusange aherutse kubashimagiza avuga ko ari intwari. Ati wazalendo mugende murashoboye, wazalendo mugende muri intwari, mugende ntacyo mutazankorera hano mu gihugu cyanjye. Ariko hari abantu benshi bakomeje kwamagana ibyo Kisekedi ashimagizamo wazalendo, ko nta shingiro bifite, nta kintu na kimwe yigeze ikora muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, usibye gufata ibikoresho by'intambara bakirara mu baturage bakabakorera ibikorwa bya kinyamaswa, kubasahura, kubiba n'ibindi bikorwa bibi bitandukanye. Turabizi Colonel Ambongo Frodoline numwe uhagarariye karidinari cyangwa se uhagarariye Kiliziya Katolika hariya mu gihugu cya Kongo, yakomeje kubibwira Kisekedi n'abambari be muri rusange ati mwafashe insorasore za wazalendo murazitoza, nta muntu muzima ubarimo, n'abicanyi, n'abambuzi, n'abasahuzi, nta kintu na kimwe bakoze. Mu minsi yashize byagaragaye ko bicaga abantu urubozo bakabaca imitwe, abandi bagashimutwa. Ibyo byose byakorwaga na wazalendo, ni za mbobo zahawe ibikoresho n'impuzangano ya gisirikare. Ku bw'ibyo Kisekedi nta kintu yigeze yakabikoraho, ni kubwo bakomeje kugaba ibitero nyuma yo gushimwa kuri M23, aribwo FARDC cyangwa igisirikare cya Kongo muri rusange na FDLR nk'abasiye cyangwa bamenyereye iyi mirwano, bafata wazalendo nk'abantu bamaze iminsi mikeya muri iyi mirwano bakabashira imbere, ari nako babaha ibigrenade, aribo bakomeje kubitega M23 bakirukira, dore ko mu gihe cy'imirwano ntacyo bashoboye, nta na rimwe, nta mirwano, nta rugamba, nta experience mu gisirikare, n'abasivile basanzwe bambara gisirikare. Ariko ubwo tubabwira iyi nkuru, reka nongere mbafate mbatereke ku kibuga cy'imirwano nk'abahibereye. Ibintu byongeye kuba agaterera nzamba ka nyina wa nzamba hariya mu burasirazuba bwa demokarasi ya Kongo. Niko abahungu b'amakenga bongeye kugwa mu mutego cyangwa murambushi yari yatezwe na wazalendo ifatanyije na FARDC. Ni igihe kinini M23 yakomeje kurwanya cyangwa gutsinda ikanatsisura FARDC n'abambari bayo ariyo wazalendo, FDLR n'abandi bafatanyabikorwa nka SADC n'indi miryango n'ibihugu bitandukanye nk'u Burundi na Tanzania n'ibindi bihugu bitandukanye bigenda bifasha FARDC mu kurwanya cyangwa gutsisura abahungu b'amakenga cyangwa intare za Sarambwe. Intare za Sarambwe zakomeje kubakubita zitababarira, bo cyane cyane ko bavuga ko igihugu ari cyabo. Nubundi sayi tubabwira ibingibi, FARDC ntago barashira ubwoba, nubwo bwose baba bateze iyo mitego y'ababashikanye, nta wundi muntu bari kumwe. FARDC yari iri kure nk'ukwezi n'izuba, dore ko M23 gusa baganaguritse kuko byari ibibombe bari bateguye cyangwa bari bateze babyizeho, dore ko byabaturikanye bikabashikana benshi, abenshi babuze ubuzima, abandi bajyanwa muri koma. Ariko ndagira ngo nkubwire ibintu bikomeje kuba agaterera nzamba hariya ku kibuga cy'imirwano. Ni ku bw'ibyo intare za Sarambwe hari ibyo zateguje cyangwa hari ibyo zahise zivugwa nyuma yo gutegwa cyangwa kugwa mu mutego watezwe na FARDC n'abambari bayo, hanyuma ukaza gukora iri bara ritigeze ribaho kuri M23. Intare za Sarambwe zavuze ati muraduteze, ariko se mwe uzabatega ejo muzarinde, muhanganye nande? Cyangwa se usibye kuba muteganya gutega abantu, ibyo mukora byo ntimubizi? Ati nimujye muri menge, ibyo mukoze ni kinyamaswa, mwitegure ko n'undi wese yabibakorera. Ku kibuga cy'imirwano ibintu bikomeje kuba rudubi, niko M23 ikomeje kwikocinga, ikomeje kwitoza cyangwa se
gushaka guharanira ubwigenge bwabo no gushaka uduce twabo kugira ngo babuhoze cyangwa bagarure ibyabo hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko FARDC ishaka kubacyura cyangwa kubatwara umutungo ibabwira ko atari abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aho ni mu burasirazuba bwa RDC ibintu bikomeje kuba rudubi, ibintu bikomeje kudoba hariya mu burasirazuba bwa Kongo. Imiryango mpuzamahanga nta kivuga kuri iyi mirwano, nta nuza ngagire icyo yakora hariya mu mirwano. Gusa M23 yakomeje kuvuga ati yafashwa itafashwa, twafashwa tutafashwa, turakomeza duharanire ubwigenge bwacu kandi n'ibyo bitero turi kugabwaho turihimura. Ariko kubw'ibyo bakubiswe inshuro cyangwa se baguye muri ambushi, ni igitego cyatezwe ku buryo bwari bwarateguwe. Mbega igitego ni umutego udasanzwe, aho M23 bayibashyitse igisasu cyangwa ibibombe bikayibashikana, abantu benshi bagakomereka abandi bagapfa. Ibintu byari bidasanzwe ku ntare za Sarambwe, ariko byabaye. Reka nkomeze nkutegurire amakuru, nshake amakuru hirya no hino, ariko turi kwibanda mu burasirazuba bwa Kongo. Nawe kanda subscribe